demi menikahi neneng. Apa aja pasti akan kulakukan. Yes, berhasil. Kamari ngabohongan si Deden berhasil. Oke, pokoknya deden arek eureun sakola, arek nengan gawe demi si neneng, demi nikah si. Aduh, aing lah capek nengan gawe kadang ka dieu. Aduh, astagfirullah. Nengan gawe naon deui atuh ieu mah. Penampilan skill mah. Nengan ka mana deui gawe teh. Jalan ini semua. Cara lain di ini indit yang gawe apa yang gawe mesret. Aduh, aing pusing ya si neneng hamil karena si deden. Aduh, aing mah ya bener tuh si deden tak coba bener tuh Tanya kalau tak baik, kamar baik dia aja kan baru movement sih. Ayo nggak luncak kai. wah ngomong nak bengis Wah parah tanya udah kumaha jadi gitu asalnya bager. Ada jadi bengal tak kumaha. ada asalnya poho Nah teh maksud tadi. kunci motor aing ngagantung keneh nyawa motor lainnya. Buru curiganya buru ini. Curiga aing Wah mau deh, naon ya? tapi campur kan Wah, motor iya nganggur ya. Usaha. Wah, kebenaran nih kunci. Lumayan. Mantap lah, mumpung usaha. Mantap. Wah, hesek. apa kira-kira naon si deden Paling hutang tarasi lah sih taman Si gitu. motor aing idinya masalahna Heunya. Pajangan nempel. Coba. yo
Naon sih ah? Naon Naonan motor aing ieu. Naon ieu motor aing ieu? Tukang parkir. Parkir. Oh, parkir. Padahal mah maling. Hah? Maling. Berik cek ke hicing. Aing geus motor heula, Bro. Maling. Bonyok ya aduh. Awas pokoknya. Serius sih gitu. Astagfirullahaladzim. Nih, mana yang cuma maling doang. Maling. Maling coy. Maling kita tuh. Hah? Maling. Brik. Ayo ke potong laburo. Brik. Panggil Pak Kamisnya. Eta. Iya. Astajim. Panci motor aing dong kene. Gede tuh. Astagfirullahaladzim. Diri ke sekolah.